Comenzamos Pilovers. Ama ti! Ne mogu vjerovati! To malo derište uništilo je cijelu večer! Tako je mrzim! Kažem da tako mrzim što zabave moraju završiti, Ramažo. Ali gospođice Jay, to je moj prostor, shvaćate? Gospodin Herman htio bi razgovarati s tobom nakon što završi razgovor s Olgom. On je kod svog stola, ispričajte me. Da, idi, hvala, Ramažo. Poreci sve! Ma ti, što se tu može reći? Sve, samo svali krivnju na nekog drugog. I usput, jel ti putovnica važeća? Ma ti, jesi li ti učinio nešto što skrivaš? Na primjer? Ne znam. Komadu. Nešto loše? To nisam bila ja. Bila je u sobi na katu za koju nemamo ključ jer sam ga izgubio, sjećaš se? Kako je Haljina izašla od tamo? Ako mi toliko ne vjerujete, umjesto da mijenjate bravo, zašto ne zamijenite mene? Od sada ćeš ulaziti samo kako bi čistila, jasno? Ja ću čuvati ključ za tebe. Odlično. Još nešto? Ne. Smijem li reći nešto nakon svih godina koje radim za vas? Ne. Odlično. Tajne su kao krumpiri. Stavite ih u zasebne posude i uskoro će im izrasti mladice i vi možete pomisliti kako su slatke krumpirima rastu mladice. Ali na kraju će istrunuti i biti puni gljivica i tako odvratni i tako... Prestani, Olga. Je li vam sad jasno? Doviđenja, Olga. Skrivene stvari trunu kao krumpiri. Doviđenja, Olga. Olga, jesi li dobro? Nešto nije u redu? Ne, sve nije u redu. Možete ući, gospođice. Oprostite, gospodine Herman, sumnjate li na Olgu? Samo znam da je to netko napravio. Ne, nije ona, mora postojati drugo rješenje. Jeste li znali da skrivene stvari... Bolje ti je da mi ne spominješ krumpire. Mene nemoj gledati. Nikad nikome za rođendan ne bih poklonila nošenu haljinu. Pa to je prosto! Ljubavi, molim te, ne budi takav, u redu? U redu, žao mi je. Samo razmišljam. Kad sam je vidio u toj haljini, nekako sam se odmah sjetio Marije. Pa ljubavi, molim te, ne budi takav, u redu. Znam, ali rješenje je lako. Trebali bi baciti te stvari. Znaš, mogla bi ti pomoći s time, neka vrtna rasprodaja. Brigu o stvarima u sobi i na katu ostavi meni.